yakni benta jong kubor la 1 HP daga fatafat online shopping store. Ka sub committee ka bakhli do da Menteri Katanat ki Kampung Resor uba Hamlet Sondoling kan Aiti Noh ya ka Kaiphot Sha ka high level committee ne HCL ban pin kriya no ya ka Metor. Na kaliang Menteri Katanat Resor ulapan pau ba ukhmi lenti ba ka high level committee kan kenthop yak jing ai jumut ka sub committee ha ka Kaiphot ka bakhat do ba kan IT sa sarkar halor ban met no sisnan ya ka ne ka kam ka bala sa teng las lembam. Kemudian ba ka dia sampai ba dia molong dia sampai Metor ka high level committee ko tha ya we ka sub committee ba ini ka sub committee kelabu yang aku chairman yang ka ba dia pembek ki satu ka ni kita ki ba ya de ki ba itu ba ka himan dia tinggal sini ya ka committee juni ASEAN di hamar boleh so ASEAN ka committee la de perfect stand ni sabit cepat ka high level committee ka jana lockdown ba ijiru ubangi habat ka solo ni kalau boleh mata uji rumata ko sa kuno asbo dari di ngayo mereka yang bagi officers yang department mau bagi persen banyak ban communicate through BC ban uji dari kliok mereka di imat macam dia kemudian lo committee join ke sub committee ban finalize ban hantu committee boleh yang rai dengan idea ini ka di report ke sub committee buat kahil bel committee we bila IT mengi ke report dengan sub committee buat kahil bel committee helbel committee kan committee sosial berkaitan government dan government kasle kemudian yang committee kalau ada pengkerja lebih ni ada pengkerja berkhot ni ada pengkerja berkhot bagi sebenarnya keberu jika CM juga bagi CM William ya His Council Church of Ilaka jumlah dan dekat boleh tingkat bagi sub committee bagi ek bagi kan ni plan PPT kerana bahkan ini ke komiti kemudian ini ke helbel komiti kemudian ada proof pada submit support ke sokar pilih. Katkum ka jinglom jingkhen ki dan tang shispa arpu prangut ki nong trei jong ka Shillong municipal board bat san thun rungut ki nong trei jong ki wepat ki tanat sarkar ki basang basa at Metor henry light na kini ki babon ki ba susong bi an bat ki badai ban kendang no yaki katkum ki an ki kanun.